Difu Government College along Cricket Home Ahampang Asong Lapen, Difu Government College Student Union Society Kachesong along Karbi Anglong Autonomous Council Aki Hai CEM Tuliram Ronghang Kahumridam. Dolomara Cultural Office Akimiki Kim Japon along Ekisong. BJP Surupothar Mondol Committee Atempen Kapang Tirasai Kedengpon. East Karbi Anglong Motorcycle Club Atempen Tukulang Soalang Sun Kahumridam. Kardong Pinyabiota Thanbang Pinili Samiru Paliti Mungpi Nambiotang Tongan Archupanikta Difu Government College along Cricket-Home Hampanga Songlapen Difu Government College Student Union Society Atum Bang Paropi Amen Kache Thaplong Ejapan Kache Song Nitrok Kechok Arni Pini CEM Tuliram Ronghang Kahumridam Pusi Nilitewa Perang Kipen Biota Nangpali Bang Bharok di lokacali aneng kehang atum Difu Government College along amen kete thabdun long ledat ajok kate song pini pen nitrok nang kechok Karbeng long Autonomous Council CEM akai Tuliram Ronghang Kahumridam Labangso akate song along hampang asong pangrumpet pen Cricket Home Dasemet pen KSA Simeon Rongphar KSA Thangsing Timung Difu Government College Student Union Society AJS Songda Tiso lapen arisang ho lapen ongdung amen kete thabdun long le alokacali ariso ejang atum lapen hadak pen tiuntang atum lapen api apotumta itongdun Laso kate song along akai Tuliram Ronghang takini humridam tangi ko lasi latum sitkelong le antame laso additional subject additional class law additional class ma ta menil tum coupon pola pen ke science stream commerce stream la pen art stream la ke thom ta me dak admission ke longi phan ke longi phan se Assam government pen order nang ki opinion mong long po la pen ke dak admission jong si long le tum pulong te chali ning hang he po tum long te jong si de thor model college ta me hadak ta government pen deng ponelo la pen non Oktober ceklo pen ke hadake admission doi ko ada tapa prabdin ben pangceng ko sana taksi STS 5% vet atau je songri ding ola sina non la 5% po lam ke avedelo non bangke la ni tum ke hang bangke la dak non la kachang liji ke do ana tum han ke admission ka pilabi bhansin li bori pon bamlo sir permanent solution na bangke dak bangke tum ke college bangko input nanglang non akapre college jong si duulo pulong te dak admission nong le dim de seat capacity lam do las akapre dim jong si college akapre non rukasen college ta government deng ponelo lapen ke thongnong college ta deng ponelo Eastern college ta deng ponelo lapen rangsina college dong kam ta deng ponelo non la kopli college pen harogat college la ta kape deng ponje phani likam klem mom bomlo lasi prabdin ta me hola heta deng ponu plong te along apre ke admission long iko sir anti patumi principal bang alang ni polo science hin anat bangke asapo katura do kopi athe lata ke lab technical problem ko la hai ta me ne tum kopi manangi ne tum rapun pol government ben jingki po ba ne tum pipo alang la hai apu chupe suya lam kamanga bede mati la bangke litu mane principal bangke kaita positive thinking ke kaita negative thinking lain alam bangke ne tum council pen pima decision alam ta lage council alama ba mase arjuje la pulote nang to mafan nile tum ke Karbeng Autonomous Council pen alang lifane aprang na release lo laben suspend da claim lo alang bangke itu nitum arona ting pen ke claimanji bangke phane claim ada Labangso kate song lake bang Bharok ki lokacali ariso ejang tum Government College along amen kete thabdun long ledat ajoni che thablong et nang ji kupen pinian nitrok nang kele Labangso kate song lake peace demonstration regarding the extension of seat to ATP and fencing kate song asai kedeng Labangso kate song pinian nitrok nang kele pini Karbeng long Autonomous Council pen CEM akai Tuliram Ronghang nang kahumri Pini CEM pen therang ke theng nok ke jayalam theke government order release le rek ajoni kate song along nang kele dun England chat loputa ningje Lapen order laki pini penap ang bonglong popusi pu long lo polote bangko an makedo ake joy pen menche thalong e poputa pu ronghang ake ai pen putu golf college along ice cream tien sitame additional classroom do poputa pu CEM ronghang putu jongsi komad me ariso ejang lada golf college along charlie lele pute dethor model college along ta October achiklo pen admission afan ingpu pon poputa pu
haladat hikalti tamesen long jilapen net slate PhD kyo na tungsi kedo puta pu ตั้งแต่ CM วางเป็นลำจักนังชิเปียงเลยตั้งแต่ลำจักนังชิเปียงสินังเลยตุ่มกระจะส่งอินต้นกบมา non amat ke jong sinil tum CM ni yet deng bangke penap si order nang le popolam no la si order dong si penap nang le putang de tum penap bangke la bang so ke som etung ing toni ko post tame jong si alang tum pini alam jarang jipi da ko tum sing thot putang de ko tum ke lage jeng thnang ko po athema tum diman mang la by any means students sum ke no na por la bang so pandemic hot bage admission ma long lap nang ji la halu tum diman permanent solution akan laki Karbi Anglong along ki ongdung a college ing Punang Jilan lapen Rukasan College Thongnok Be College Stern College lapen Rangsana College ta Gof Deng Edlo lapen non Kopili lapen Haurangat College ta Gof Kideng Japan Bod Ibom Lokuta Thang alangli labangsu kate songalong nangkili England jet adoni rat angnota dia to hanglo lapen Gof College a principal apan kitoi juiji alamta thang adong tu akai Simeon rong parlapen thang singti mongatung pini CM kebang alama pathak CM afan kacoro lapen kacesong ta pinap jongsi order release le thang na alam avi pulote kacesong ta pinap anisiansi ington ponchot diputa thang Phai in Koira Trok, Duarbaguri constituency, Dolamara along, Dolamara Cultural Office along Ike Sompusi, Carbidelinus Asahem along, Biotanang Pali. Labang solong ikang pupon along is Karbianglong District BGP President Sardhon Singh Teron, Dr. Numal Nomin Lapen, Duarbaguri Local MAC Sa Richard Tok Biatumpensi Long ing pupon. Labangso Cultural Office ahem ke Pakimpon Japan, Contractor Star Mongol Singh Singh Narapansi Piponlo, Lapen Patang Daprang nang Jipusi Putekang. Lapen Star Mongol Singh Singh Narta, Pamisen pen Patang Daprang Popusi Lamchak Shipidunlo. Long ikisom tang detpen BJP kang dangamay padopon. Maelong kachitong dun Phai Kret Roxy Bukajan MLA Dr. Numal Nomin is Karbianglong District BJP President Sardhon Singh Teron, Local MAC Sar Richard Tokbi, VDC Chairman Sar Koirongpor, Lapen, Kaprek BJP along, kiklaim ke damatum chetong dun pusi, nilitum, Carbidelius apherangki, mensing rong pipen, birtanang pali. Chitini Phai Kret Po Arni, Porphai Sirkep Apornolong, Surupothar constituency angkang, number adors ahawar, RJ Road, PWD Towar, Prongplik Ache Kokolong, BJP Surupothar Mondal Committee Atumpen, Patirupi Ponsi, Hawara Parman, Kapang Thirmati, Cleanliness Drive, Sewapat Asai Deng Ponpusi, Birta Ribdunlong. All India Angkang Pialong apor pachetondun pen dedicated to the 70th birth anniversary of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi amahang ketek ani pachetondun si hawar arat atumakan hawar hapat kai kita kacapang thir nang dipu aputhak sai kedeng pen ke japon abang Honaram Singnal Kongchun bang BJP Saropothar Committee Khirambe Dunmaipu Saropothar Committee Chandra Rangphar ex President Balipothar Lem Bina Rangphar pi Chun bang pi Mohila Saropothar Committee Kasang Bepi Kawe tipi atum pen japon si bang swasai deng pon la bangke pini la BJP pen program ke deng pon bangke All India program la si sewa saptah la so a program si non suli bom lo la si pini bangke cleanliness drive la si All India a jagat along tame pini la so program bang deng pon lo la si pini dak number dor so charali long tasariali long tame litum pido pon lo la pen Surupothar BJP Mondal Committee pen long pho adim deng pon lo Sarhajan Chariali number dorso Sariali lapen Balipothar Bazar Japrajan Bazar lapen nupak terang arong Sariali lalong phodim deng pon lo lasi son taksi pini laso pachiton pon si akehai Narendra Modi India Prime Minister ningkan troksikep kicok arni kitalon pon laitame pachirop pon lok bensi pini bangso program mage deng pon hawar hapat kapang thir asailong Jagat Singh Inti Karbianglong Autonomous Council EM Saropothar constituency ahin pendame nang chitong dun posin nilitoma pherangki pen birtanang pale Chitini Phai Kret Thom Arni, is Karbianglong Motorcycle Club Atumpen, Patirupi Ponsi, Pinito Kolangso Alangsun Pialong, is Karbianglong Motorcycle Club Atum, Kahumri Damahut, Tokolangso Alangsun Pialong, Kijoy Kelang, Kedam Kewang Atowar Kijoy Ke Phanpura, NH39 Atowar Dilaujan PHERI, Towar Kachiko Along, Signboard Plex Towar Angthek Phanpura, is Karbianglong Motorcycle Club Atumpen, Signboard Sompon Pusi, Nilituma Sahemalong, Birtanang Pali. Bangso Sailong is Karbianglong Motorcycle Club atum sai kedeng ponalong Tukulangso Langsun pi Waterfall Management Committee atumpen Cherap Chitudunsi pini IKAMC atum Signboard Plex Sompon Lapen Tukulangso Langsun pi Waterfall Management Committee atumpen Archodun Sarsing Terang Maipu TLWMC Lapen Jensing Terang Chunbang TLWMC atum Donbor Terang Maipu IKAMC Lapen
atur be chunbang IKAMC atumpan karbia poho ipakpakpen kang baterang ahin pen asyopon bang sopi ingti ponsi IKAMC atumpen tukolangso langsun pi araylong mesen atheng pi aklin e sompon tukolangso langsun pi tami mesen asai kiklem chera ponang lapen environment thengpi thengprang ke pakhai ponjapan warsai deng ponang pusi IKAMC atumpen lamthe pachini pon Phaing Koiratrok, Duarbaguri constituency, Dolamara long, Duarbaguri BJP Asongja tumpen, Dolamara Tanalong, Phaihini Dolamara Malasi lapen, Kapre along Kepang Thirmati, Cleanliness Drive Asai Dengpon. Labang sa kapang tirasay kay Klempon along kachetongdun BJP East Carbi Anglong District a member Sar Hun Pangchu, Duarbaguri Mondal Committee a Vice President Sar Tarun Terang Lapen, Sakti Kendra in charge Sar John Kathar Lapen, Kaprek Duarbaguri along BJP Klembang Huatum Chetongdun Pusi, nilito mapherang kipen birta ng pali. Chitini Paikre Porni, India that a Prime Minister Narendra Modi, Ninkan Troxikep Kichok, Amhang Kitek Arni, Pachetondonsi, Surupothar constituency Arlo, BJP Asongatumpen, Rong Rokepang Tirasai, Mate Cleanliness Drive Kidengpon. Labang so kapang tirasay, man kedo India that angkang pi Prime Minister upon panong pensi labang so asay kidengpon pusi, BJP Asongja atumpen pachinipon. Labang so asay ki Surupothar Mondal Committee Administrative Akong Chunbang, Sar Bidya Terang, Sakti Kendra Convener, Sar Son Terang, Mohila Morcha Achunbang, Sangpi Kapui Katharpi, Hanjang Langso Pulling President Sar Harsing Kathar, Lapen, Surupothar Mondal Committee Abangpu, Sar Sunaram Terang Atumpensi, Jalinpon. Labang so asay long, penangan BJP Klembang Piatumta, Chitongdunsi, Kapang Tirasay, Misen Pen Pachunpon. Pinyaberta bang kilpan sikang tampan igla, lang igbom tami, Carbi Daily News, Dumithagmi, Kurang tu.